Mateta maya ma atongoria kanitha mokite thutha wa thukuru cia Autumn Boys na St. Cecilia Chepareria Girls kuhingwo thutha wa ateti a kiama gia KANU na Jubilee kuhurana mbara ya mwiri thukuru-ini icio na oho kurumana nenda-ini cia ukinyaniria. Oho atongoria ya makanitha ni marakaritio ni igeria ria ateti aya ria kwenda kuoya utongoria wa thukuru ici undu uria marauga wahota guthararia mathomo. Waje mashule, waje watoto yetu wawe na amani, waje watoto wetu wasome, waje waombe Mungu yao, wapate yale Mungu wamepangia. Mkitaka muendelee vizuri katika uongozi wenu, muache yale kazi ambayo si yenu. Tusiende na ulivyo navyo. Handu-ini hao atongoria ni morĩtie ateti makorwo marĩ mũharĩ-inĩ wa mbere kwagĩrithia gĩthomo handu-ini ha kũrũĩra utongoria wa thukuru icio. Tujenge kaunti yetu, tusaidiane sisi kwa sisi, tusaidie watoto wetu. Mimi najua ya kwamba watoto ya mwaka huu ambao walipoteza masomo yao juzi ni Mungu peke yake. Oho ateti ni morĩtio magacĩrithie uthii wa na mbere wa kaunti ĩno. Handu-ini ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjikũ wa Kahiũ. Ipatikane katika mashule.